Aba aharushasha Full Gospel Omurunyakajeme Rukungiri District babandize no kutambura okwetorora town ya Rushasha kandi Judith tumuhimbise kurwo mu office ya mukuru w'Ihanga ashabara abakazi okubecho kureberaho kirungi ombyanga byabo. Emyanya yotakaza muga wawo shomiso mwana wawe no basa kukishikamu izo barumwe mama kaza akari ya graduation yo mutabani yagenda mu lift omukoma go kuyansu kakakutwaraho akata kumano gambizi na yakwa kalift ko kakakajindira mwe nabandi bashaba abacha n'abajija barham shomeseki otamureke cyo kureberaho omukazi oshene kuba oriyo muntu okuhebwe kitinisa omunjeriyon ekanisa ya Rushasheti eshene kuba amanga ya minji garukurwo Mbakazi. Abakazi ho beehanangiriziibwe okukora n'amaani okutungura entaasya y'amaka gaabo. Byagazi bina na nempa yemwe ezo zibitano rero muzandikiremo zaza muhereza abandi ebyanga hariho abakazi abatugambireho nabo kandi basimira government ahabo kubaho bugabe. Twantwara tushemererwa ahabwa government ejeruho okusiteka nko mu cyara eka tuyihe nyuma itwabire turi eka tusya ahashituri hati nitwe nitwebembera ntubasa kujye kitwagamba cyururwe kandi government ntugisima ahabo kugira ngo etuterireho obugabe bwito nk'abakazi okwebembera ntuzo mu parliament ntuzo mu certain non-governmental organizations ekiro cy'abakazi kandi nimpura shemerwe munonga hakuba abakazi bargireyo kwenyuma ga government etukunzire yatwihayo abakazi yatuhereza equal rights neryo mwana neryo moya rukwera gasha kwa Dan basibye